Om Swastiastu semedo di tiang sarang sami. Kembali lagi di channel tiang Yande Kalap Majus. Yang nunas yang semedo di tiang sarang sami, tolong dukung channel tiang, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan supaya semedone uning. Nggih. Dodonan karya Pujo Wali Ide Betara Ring Catur Lawo Ratu Pasak Basake Purname Sasih Kaulu tahun 2023. Nah, sanik kaping ajeng semeton, sanik kaping ajeng sanis cara umanis pujut ring pinanggal 4 Februari 2023 upacarane nadunang Ide Betara. Nah, penyangre utawi pengayah Maha Gotra Sanak Sabda Resi ring pusat Kabupaten Karangasem. Sane kaping kalih radite paing pang 5 Februari pinanggal 5 Februari 2023 upacarane puncak karya Ide Betara ring Pura Ratu Pasak Basake utawi ring Catur Lawo. Nah, ring kaping 3 Somo Pon Pang pinanggal 6 Februari 2023 penganyar ring Semeton Badung Jemberana Bulene. Ring kaping 4 Anggara Wage Pang ring pinanggal 7 Februari 2023 penganyar ring Semeton Kodia Denpasar Tabanan lan Gianyar. Ping 5 Bude Klewon Pang pinanggal 8 Februari 2023 penganyar ring Semeton Bangling Kelungkung Karangasem. Ring pinanggal 8 Februari 2003 kelanturan penyinaban. Nah, penganyarne Semeton Maha Gotra Sanak Sabda Resi pusat provinsi kabupaten utawi kota Sebali kesarengin Maha Gotra Sanak Sabda Resi Kabupaten Karangasem. Sapunika didang matur ring rahina mungkin supaya semedone uning dodonan karya Pujo Wali ring Catur Lawo Ratu Pasak Basake. Asapunika didang matur ring semedon didang sarang sami didang puput para mesanti. Om Santi 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 Om.